Арызга баткан адам жасайтын мындай бир керемет дуга бар экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Hazreti Ali radıyallahu anhu'a үйрөткөн bir керемет дугасынын бирөөсү: "Ey Ali, эгер мына мен үйрөткөн дугаларды айтатын болсаң, Алла Тағала сенин карызың Ухудтун тауындай үлкөн болса да Алла оны міндетті түрде өтейт" дейт. Ол дуга мындай экен: Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Wa Allah'ım, meni өзүңнүн халал болгон нерселериңмен ризыктандырып, мени харамдан узактат, харамга муктаж кылма. Және мени өзүңнүн сый-сыяпатың менен байыт. Және мени өзүңдөн башка эч кимге муктаж кылма десе, Алла Тағала міндетті түрде оның қарызы Ухуд тауындай болса да өтейді деген екен.